Friends, TTAADC hambai bwkhaktwi khakam yapharo diborjorani khakam chini oro press meet dimani hangke chini TTAADC hambai bwkhaktwi bwskango kaisa chini kaisa event kotor TTAADC hambai bwkhaktwi TTAADC Super League na thangai tango tomo chini oro achukjak chini TTAADC hambai honorable CEM boromona sir Purnachandra Jamatia dean logio tomo chini Sports and Youth Affairs Badagni, Principal Officer, Naitomo Chini, West Juni, Chini, JDC, Honorable Chairman, Baramunan Tony Deborma, they Omano Chantini, Buskango J, Chini, Bahai Chini events and Bahai programs and success client. I want wishing teaching Chini officers of which already final discussion Paika, they Buskango J, Chini, you drop the bagay. Chini Bobagrani, Naikol Hambai, Chini Honorable CEM Nitidum Mumbai, enter TTAADC, Belakan once with Tomo, Chini you drono, Sil, Kabama platform no Karibo, Sil Pumun Vision teaching by getting you drono some platform the night on future bikers Namai, they in drugs now, Chini you drop by Bikage in Haxali on night, Chini you drono some like healthy on night, our buggy is a hapa, Chini Bobagra Naikol Fan, teaching Honorable CEM San Tidil Mumbai. Buskango, Kaisa TTAADC Super League, Korean Buggy, and Tanitomo, Tabuk Chini, Oro, Saklem, Yapharo Buggy, Chini Honorable CEM Sar, Purnachandra Jamatia, or sorry, Yapharo. Like hambai, joto Asteni Lukrona, media in Bissingte, Kakaham, Road, Baby media, Haimanda Financial, no, Kakaham Yapharo. Ini chini press meet tomo chini berontonan CEM sport chini PU sport tomo tegu JDC chairman US ni chini CEM sai thangkha je TTAADC Super League tabok jeng khaina ni bagai agi bo jeng announce khaijak boni bisingo jeng preparation ni bagai kchai tomo date announce khaini bagai tini chini almost final thangkha preparation thung ready injak hani bangoino jeng tabau announce khainai tini bo jeng chini officer by meeting khaipinai 7 tarik Khomlong Stadium 7 tarik December Khomlong Stadium chini inaugural TTAADC Super League chengjak jaga jeng chini guest rok kobangma jeng invite khainai ni bagoi preparation nai tongo tabok jeng bono announce khaime yakho tani ke suba phainai suba tongnai confirm yakho chini maharaja to tongnai boni sara bosung suba rono te invite khaima jeng discussion khainai inge o inaugural program chini cultural program tongnai mosanai rosanai chini folk dance tongnai folk song tongnai chini mamita dance tongnai goria dance na ma chini traditional Tiprasa ni je jeng jog palai phaimani abo hairok jeng o event bo phunuk janai inge boni sara bo chini football kesam player rok chini hasteni especially chini Tiprasa ni je football phurunok borok no jeng invite khaine jaga jeng total A by B 10 ta team ngai A ni 5 ta team B ni 5 ta team total chini 23 match ngai group league ngai joto no kaisa group ni joto team by ma thngai jeng joto sombok home away jeng chesta khaine happen home away ni provision by exactly media je not ni borok not schedule tongnai unopati o schedule tongnai Dhalai o schedule tongnai nini tamas nai Sipaijola west to tongnai no chawdo nini potisori o tongnai Udipur komti o tongnai Kilawa tongnai omhaike Panji ham school kokmo Omorpuro tongnai nini Khowai ni Bajol Ratanpur tongnai omhaike sara Tiprasa chini hasalo hange kaisa ba kaini kono jaga ek match nai sini oma TTAADC ni Super League football Tiprasa ma hai first time nai national level jeng live telecast phunwani bago already kok salaijak chini media partnership already snajak joto jaga no live khainai ni bago chini broadband connection ni bago chini je ro no jeng instruction nai je mado je ground no je venue wo chini football ni schedule nai jaga wo
broadband connection khaiwi live telecast khaiwani recording rok khaijenai chini diliwa tongwini commentator khainai rok boroni software program sanajak tongo inge ora jaga thung jehetu chini player rokni performance boroni skill thung oro bostur ungui thangnai live ungui thangnai all India ni je kereng football thungnai rok selector rok borok bo ulo naitui kari mana boni chara bo sung TTAADC Super League tournament ni bising tui bus kangwa sung TTAADC ni kaisa team bo oro ni won select ungui thangnai sini expert borok tongnai je test da tournament no je match so thungnai rok no thung match ni no sengwi thangkhan kereng player tong omo joto chai mana ke chung aro ni bisi no je kereng ko borno sung select khaiwi ontoto 3 jona select khaijenai aro player kaha jate sini TTAADC ni kaisa krak super team sung snawi mana jate TTAADC ni football team ye chini sport council already khajak tongo bono bo sung recognize khainai ni bagai chesta nai tongo jate sung baire ro event ro chini sport council ni bising pe chung thungroi mana ja nge o jaga wa sung first prize narakha 5 lakh second prize narakha 3 lakh man of the match ni player ni man of the tournament ni boni bo award tongnai ani best scorer tongnai best goalkeeper tongnai oma hake joto ni alada award tongnai sung joto match no chini culture program chung naraknai mid time of the 5 minute leisure period tong khangke a jaga bo chini culture no sung chini Tiprasa ni culture no sung promote khaine ni bagai a jaga bo culture ni event tongnai sengani pro tongnai te mid time of leisure period tongnai oma hake sung abo TTAADC Super League Saturday Sunday wo match nai onokuti wo tini khangke Saturday wo khangke te ni Sunday wo te Dhalai wo phanang nai nge chini media friends ro no bo Kokborok nara wo joto no sung schedule provide khai ro khangke ni ro ba aro thangai cover khai khangke chini Tiprasa ni bagai chini especially football player te football fan ni bagai lei support nai hne khaklai ora jaga wo chini TTAADC ni joto kormi ro borok thung event ro no kaham ke management khaine ni bagai besung chesta nana nge chini TTAADC Super League ni bising te sung kaisa omonu phunuk ni nayo je sungbo khaimani ichha tongkhe o jinis ta sung phunuk ni nayo hani bangai no sung tabo age normally chini Tiprao football khangke ke bo live no jaya ke bo ni record kori ngui thango je se kereng phanu bo kamai ma thango sung asa khayo sung o football tournament khaimani bisingte league khaimani bisingte chini Tiprasa football kereng no sung kusugo tisawi manai sung asa no sanani musu government ni Sakha mung khangke je kereng je talent je skill tongnai ro no kisa o platform ro oi borno kusugo thanani Yakhwrai romani siklai sung borok no 20 jona kaisa team ni kaisa team ni 20 jona borok no sung masego 8,000 khlai onariam gurona je player no west ni thung sipajola ni thung joto team tongnai borok no sung 8,000 per month sung borok no onariam roi thangnai ke tabo December ching Chennai January o nai final nai February o tabo bo final semi final first second semi final ni del chung saklai me yakho tani ke chung tei bo apro jakjomo ke khaine ni bagoi chung preparation na nai hani bangoi no diagnose chung saklai me yakho oro jaga hiring player 4 jona ni bagoi provision na rakha jate chini Tiprasa oro football khunai rok bahaino bai kerengno naiwi sreng manai ja o team mo na hawi hani bangi borno request khaija khai instruction ojaka je dol first match thunai apro 4 jona no player list roiman jemon tabo 7 tarik inaugural program o thunai Sipaijola Tigers by West Picking borok a dino no borni hiring player ni list roimarna bad baki je team tau Khowai Warriors ro nini West Royal Law borok B group ni borok nai borok ni match from no borok je hiring player ni list marna
Ge oma haike no instruction oja hiring player rok ni bagoi bo जों अनारियाम आसंनि इनक्लुड खायनाय जे लोकल प्लेयार बाय बाक्सा जेमन 8000 जतनो लोकल प्लेयार नो जों रखा बा रनाय हायरिं प्लेयार बो हायनो जों ओ हिसाबाव नो रय थानाय फियाबा हायरिं प्लेयार नो जदि रां रवानि खांखे जान्जे जुनालनि टीम मैनेजमेंट कमिटि रो बरो बाहायके अरेन्ज खायु रनाय अम बरोनि बेपा सिने अरनि होयते जों बरनो तामसनाय चाजानाय नंजानाय ट्रेवलिंग कस्ट बेबाग न जों रनाय ताबो साउथ नि कोनो प्लेयार जदि नॉट थंनानि क्लाय खांगे बरनि बासेस प्रोवाइड खायजनाय फूड प्रोवाइड खायजनाय तंजानाय प्रोवाइड खायजनाय सिनि ऑफिस नि सिमिन गे जों जतो सम्भव जे मानसा सिनि TTAADC नि होयते प्लेयार्स रनि तंजानाय चाजानाय थांजानाय जों चेष्टा खायनाय बरनि अरेन्ज खायनाय सिनि अफिसार रग कोऑपरेट खायनाय तारपरेबो जदि कोनो पाब्लिक नि उलो सजेशन तंखायके सजेशन नावै जों चेष्टा खायनाय जे बाहायके काम खायमा इनके अमनो जतनो कबबो सिनि खमलंग स्टेडियम फाइनाल 7 तारिख डिसेम्बर सिनि इनागुरल प्रोग्राम 12 तानि सिमि चेंजानाय जतनो नायफैबायदि पार्टिसिपेट खायफैबायदि जों जे ताबो कताल कायसा त्रिपुरा हास्टेव सिनि फुटबल नो जों चांगा खायनायनि बागै चेष्टा नायदोंमानि हास्टेव माहायके लाइभ टेलिकास्ट रो खायो माहाय इभेन्ट फटो सिनि फुटबल लंनियाखौ अमनो जों ताबो सिगां चेंलायनाय मानि वो गोबांमा हयतो मिस्टेक रक मैमानो सिगांनि सिमि सामसावो हायफानो निरनि कोऑपरेशन नांगो जे बाहायके खायके तै बोसों जागजमो खायमा दैसा काहा क्वालिटी मेंटेन खायमा अमो पब्लिक नि ओपिनियन बनानाय बरनि सजेशन बो चिनि थानियो तंनाय बे आसनो हामबाय जतनो निरनि सुनु तंखायके जों